ikaze kuri Rugimana Talk Sport kandi nkwifurije ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Akaba Kevin De Bruyne amaze kuba umukinnyi w'umwaka mu gihugu cy'Ubwongereza rero nkuko byabiteganyijwe igihembo cyagomba gutanga ku munsi wa kabiri. Kevin De Bruyne akaba ahawe iki gihembo rero nyuma y'uko sezishize yakoze cyane kabisa. Uyu musore yakinye mu mikino 38, yakinye mu mikino 35, atsinda ibitego 13 muri Premier League, atanga assist 20, uruhare rw'ibitego 33 muri match 35 muri Premier League muri sezo ishize. Mu by'ukuri uyu mugabo nagatangaza, yarakoze cyane rero ndetse anashyiraho record anganya na Thierry Henry gutanga assist nyinshi cyane muri sezo imwe. Akaba rero Kevin De Bruyne yabigezeho atanga assist 20 anganya na Thierry Henry. Iki gihembo rero akaba agihawe nk'umukinnyi wa mbere mu mateka mu ikipe ya Manchester City guhabwa iki gihembo. Byagiye bivugwamo amagambo cyane menshi cyane mu myaka yashize. Kevin De Bruyne rero akaba aje ahanagura aya mateka mabi ikipe ya Manchester City yari ifite kuri iki gikombe. Akaba iki gihembo rero City bavuga ko kuna Guerrero yatsindaga igitego kuri match ya KPR. Mu by'ukuri bakombye ko yarahawe kiriya gihembo umukinnyi w'ikipe ya Manchester City, ariko nta mukinnyi ugeze ugihabwa Man City. Hari ya sezo ya Steven Gerrard yigeze kunyerera, yatura ari hejuru cyane hesha Manchester City gutwara igikombe cya championnat. Still banakuyemo amanota menshi cyane ku ikipe ya Liverpool, ntago bigeze bahabwa igihembo. Ejo bundi ku manota 100 ntibigeze bahabwa igihembo, ku manota 98 ntibigeze bahabwa igihembo. Final rero bwa mbere mu mateka ikipe ya Manchester City iyo mikoshi ikaba ibavuyeho, rero bakaba batwaye iki gihembo cya PFA Award kabisa ku mukinnyi w'umwaka. Bakaba babigezeho rero, felicitation cyane ku bafana ikipe ya Manchester City. Hanyuma kandi umukinnyi mutoya w'umwaka akaba rero PFA Young Player of the Year akaba amaze kuba Trent Alexander-Arnold. Mu by'ukuri impeccable, umusore nawe yarakoze cyane muri iyi sezo ishize ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool. Hanyuma mu bari n'abategarugori umukinnyi w'umudamu w'umwaka akaba amaze kuba Bethany England, akaba akiniye ikipe ya Chelsea. Hanyuma kandi mu bakinnyi batoya bazamuka b'abari n'abategarugori akaba ari Lauren Hemp, akaba akiniye ikipe ya Manchester City. Hanyuma bakaba batanga rero igihembo cya Merit Awards muri iyi PFA, akaba rero kimaze guhabwa Marcus Rashford. Mu by'ukuri buryo yavugiye abana bo bagiraga mu biruhuko, akaba leta itabaha ibyo kurya, akaba rero yarabavugiye none ibyo kurya bakaba basigaye babihabwa. Mu by'ukuri anarazinga fans amafaranga menshi cyane rero yafashije association z'aba bana rero zibafasha kurya mu biruhuko. Mu by'ukuri akaba rero ari ibintu bikomeye cyane rero Rashford yakoze. Mu by'ukuri Merit Award nawe akaba yamaze kuyishyikirizwa. Hanyuma hakamaze gutorwa n'ikipe y'umwaka mu by'ukuri ya PFA rero ya Premier League. Akaba umuzamu w'umwaka yamaze kuba Nick Pope w'ikipe ya Burnley, yarakoze cyane umuzamu nawe. Abadefenseri hakarimo Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk bose ba Liverpool, Sergei Soyuncu w'ikipe ya Leicester City ndetse na Robertson w'ikipe ya Liverpool. Hanyuma hagati mu kibuga bakaba batoye David Silva w'ikipe ya Manchester City, Jordan Henderson kapiteni w'ikipe ya Liverpool ndetse na Kevin De Bruyne w'ikipe ya Manchester City. Hanyuma abataka imbere akaba ari Jim Vardy w'ikipe ya Leicester City, Aubameyang wa Arsenal ndetse na Sadio Mane w'ikipe ya Liverpool. Akaba abakinnyi rero bamaze gutorwa mu ikipe y'umwaka. Les amis, ibihe byiza cyane rero aho muri hose ku isi.